uyikhaladi yabo useseParliament uyena umuntu owamele lokhunjana amakhaladi but leyanto leyana izomenza angabonakali ngoba akasiyona iGNU. Sidinga uhlobo olunjeyana lwabantu oluzokwazi ukuthi uma limela abantu sibone noma sekuthiwa kuqhamuka iy'thebe zeminyango ethize ungacompromise ngazo. Ukuma kwakhe nomkhonto wesizwe ne-EFF ne-ATM ukhulu kakhulu lokho kuyakhombisa ukuthi uwumuntu lento abamthuma yona eCape Town amakhaladi yokuthi akwazi uwamele ngempela akazange azafika wacompromise. Siyabonga kakhulu umkhonto wesizwe ngento eyenzile eRichmond nakwezinye indawo awuqhubeke wenze ngawo wonke amandla umkhonto wesizwe. Siyacela ngane zakwethu ukuthi si respectane bafowethu, sihloniphane ngane zakwethu, kukona konke sihloniphane ngane zakwethu. Iyona into ebaluleke kakhulu leyo. Umkhonto wesizwe uzokwaza ngempela ngane zakwethu. Yabona ukubusa ungekho emandleni. Uphathi ungekho emandleni kodwa wenza izinto. Buka nje eNewcastle. eNewcastle umkhonto wesizwe ufaka itransform yahlula iANC, yahlula IFP iphethe. Uma ngabe sebeyifaka umkhonto wesizwe sekukhanya ugesi kusasa izolo iyasuka iANC isiyobonga emphakathi esisebenzile usebenzephi qhamuka iIFP lapha isiyobonga sengathi iyona abantu abenzile. No ngane zakwethu umkhonto awudinge amandla ukushintsha impilo zabantu. Umkhonto wesizwe akulona iqembu elilambele ama-position ukuthi hayi as long mangithola i-position ngizoba umkhonto wesizwe uzela abantu base-South Africa. Nikani umkhonto wesizwe ithuba ila nizobona khona umkhonto wesizwe. Ngiyabonga. Morning commanders, kwabangenayo ndozi basekunathi kasekubani inoma ngikhomanda Angizwa okugcina ngane zakwethu. Okugcina sisi ngibonga igama lakagogo ukuthi ngilenze laba eParliament cha impela hayi liyamenyezwa thiwa abantu bakagogo yabona siyabonga kakhulu ngane zakwethu siyabonga kakhulu. Major General kumele ukuthi uhambe uyothatha inansi royalties every time mawuvala mention wapha kumele ukuthi ube na something etshona epokothini kuwe ebomsabumali so lingasetshenziswa nje mahala sithethe ibusiness ngoku. Commander Mnguni ngena. Commander Mnguni. Right, Commander Mnguni. Kwenze njani guys? Kwathuleka. All right. Commander SP, sorry. Sanibona ngane zakwethu. Bona Commander. Ngiyabonga kakhulu angibona iplatform. No ngijumpe ngisaba ukwehla nje ngoba phela bese ngingenile ngoba ngingene kusakhuluma kwama shares. Nami bengithinta kakhulu lento yokudedela. But ngiyabona ngathi sizongikhipha kwi-topic ngoba ngibona ngathi kudiscusswa izinto zama-municipality la of which anginayo leyo information. But bengingene ngifuna nje just ukudlulisa uvo lwami ngendaba yalo ntombazane ofuna ukusingenela la eSouth Africa nabaphathi la nalabantu abafuna ukusiphatha la eSouth Africa yabo. So inkinga yami nje ukuthi ngiphethe ngekomiti ngiqonda undenzela. So inkinga yami nje bafowethu ukuthi angifuni lento siyithathe ngendlela embi noma ngesandla sobunxele yokuthi bengathi mhlambe sizonda abantu bangaphandle or kanjani uma kwenze ukuthi wena mhlambe lapho umuntu nawe mhlambe osesayidini labo labantu bangaphandle. Kodwa kukhona ezinye izinto kuye kumele siyibheke siyi-South Africa. Thina njengabantu base-South Africa sibona abantu abathanda kakhulu ukuphuma, asibona abantu abathembele ukuthi mangabe iSouth Africa ingasebenzi sikhona la sithembele khona singahamba siye kuphi ko-Australia njengabelungu or siye ko-UK njengamakwerekwere siyasiphelele khona la nje siyasiphelele la. So kubalulekile ukuthi masabantu
bala eSouth Africa sizama ukuvikela zonke izinto zethu ezala South Africa. Yabona njengoba iMK ngayivotela, ngangiyivotela kakhulu ngoba babekhuluma indaba zokubuyisa umthetho ezandleni zamakhosi ezandleni zabantu. Uyabona, so into engichazayo leyo ngeMK enye yezinto engichazayo leyo, and lokho kukhulumela ekuthenini umhlaba siwufuna ubuyele ezandleni zomuntu omnyama, and umthetho sifuna futhi ubuyele ezandleni zomuntu omnyama, ukuthi siyiphathe ngendlela yethu hayi ngendlela yamaDutch. Konke lokho akusho ukuthi masithatha izinto siyithatha from ezandleni zabelungu kumele siyidedele ezandleni zama-Nigerian, ezandleni zama-Mozambican nani, ngoba kwakona lokho ukuthi umuntu afike ezalwa le Nigeria aphinde azalwe ko-Mozambique aqhamuke sezositshela ukuthi yena ufuna ukuyobeka iflag lethu asimele. Le nto ayilungile le. Akuyona into kumele sibe lula kuyo ukuthi iyenzeke sikhona siyabaphathi base-South Africa, sikhona singama-citizen wala e-South Africa, ukuthi sizoba nomuntu ozohamba ayosimela, ngoba ayenzi sense indaba ukuthi sizoba i-South Africa as much as singazi ukuthi senzelani, kodwa siyazi lokho ukuthi into emele i-South Africa. Akubukeki ukuthi ngithi ngise-China ngiyi-Portuguese or ngise-Brazil ngizwe kuthiwa uMiss South Africa uChimida Anangwe Ogbowu. Ayenzi sense lento leyo. So ezinye izinto ziyayifuna vele ukuthi nje zivikelwe zivinjwe kusase-early before nje ziqala abantu beyijwayela, ngoba sekuzoba ukusijwayela kabi kwakona lokho ukuthi sesizoba nezinto ekuthiwa uMiss South Africa, kodwa isibongo sakho asikho kulama language awu-11 esiwaziyo ala eSouth Africa. Sesinezwa sinabo Chitembe, sinabo Bushiri, sinabo Ogbowu, ngoba okulandelayo kusho ukuthi labantu bethi no, ngazalelwa eSouth Africa mina ngo-94, so sengiyafuna nami ukuba yipresident la eSouth Africa. Kanjani? Uyabona, and into vele bisho kwamashe iqiniso. Le ntombazane uma uyibheka ihistory yayo ayikwazi ngisho ukukhuluma isiZulu lesi, ayikwazi ngisho ukukhuluma amanye ama-language, mhlawumbe iyezwa kodwa nje akukho la ivela khona i-proud ikhuluma ukuthi ilento. Kodwa kuma-social media wakhe le ntombazane kugcwele ama-flag akwamanye amazwe. Usimela kanjani-ke lowo muntu lowo? Usimela kanjani lowo muntu lowo ngokuthi athi uzoba uMiss South Africa? Ngoba phela uma uMiss South Africa kumele umele thina njenge-South Africa, upresente ubuthina, ubuhle bethu, ukuhlakanipha kwethu, i-culture yethu, yonke into ehlangene nathi. Ngeke uzoba intombazane yangaphandle uqhamuka usuzosimela, ngoba kwakona lokho sekukusijwayela kabi. Into elandelayo kusho ukuthi sizogcina njengoba nje sizogcina sesino-president wangaphandle, ngoba kulokhu thina sibekwe eceleni. So le nto ingane zakwethu akumelanga siyivumele. Leyo nto nje akuyona into kumele siyivumele, akuyona into kumele siyithathe. Uma uyi-China nje wazalwa la eSouth Africa uze namabhiliyoni la eSouth Africa, akuyona indaba yethu leyo. La eSouth Africa kumele izinto zakhona zireserve, siyivikele, ihlalele abantu bala eSouth Africa whether siyathanda noma sithandi, ngoba iyona ndlela esivikela ngayo umhlaba wethu ne-identity yethu ne-culture yethu leyo, ukuthi sivikele abantu bala eSouth Africa, sivikele izinto zethu la eSouth Africa. Ngoba uma singakwenzi lokho abantu sebeqala bazi ukuthi okay, ngingasuka eMorocco ngisuke e-Afghanistan ngifike eSouth Africa ngenza ukuthi, okusho ukuthi thina ezithi iy'ngane azivumelekile e-Afghanistan. Njengoba ama-Nigerian esilwisa nje manje la e-Sunnyside besitshela ukuthi iLickly Nigeria, iLickly Lagos, asinayo thina iLickly KZN elokhuzini eNigeria, asinazo lezo zinto lezo thina. So angeke sikhona ukuthi sivumele abantu ngempela bangene la bagcwaneke benze the way bethanda ngakhona bese kuthiwa thina sithule, ngoba nakho sisaba ukuthi kuzothiwa si-xenophobic. Le country lena iyona kuphela country esinayo thina, sithembele kuya kwenye indawo. Mangisuka la nje KwaZulu Natal manje ngiyasuka ngeGoli ngiya eBloemfontein ngiye Cape Town ngiyabuya ngize eMpumalanga ngiphelele lapha, akusekho la ngathi ngifuna ukuphinde ngiye khona. Labantu baneyindawo la bona bangaphinde baye khona kwezinye indawo abayithembile, ngoba bawathanda amazwe wabo, bayawashiya bona amazwe wabo ngokukhululeka beze kwezinye indawo. Mase befikileke lana sebefike bavula amaqembu amancane oLickly Nigeria. Abanye nje sekukhona futhi manje i-trend enyanyisa kakhulu la abantu sebeyibiza khona ngama-Soutgerian, bathi ba ama-Soutgerian. Yonke leyo nto leyo yinto nje ukusidelela ukuthi ngempela thina iy'ngane zethu kusho ukuthi ngeke yisaba nalutho, zobe yikhompyutha for izinto zala eSouth Africa, njengoba sikhompyutha for amanzi nomhlaba nogesi, sikhompyutha Zimbabwe nayimiliyoni nama-Nigerian nama-Mozambican. Kusho ukuthi nje kuyothi kushaya u-20 years from now iy'ngane zethu esiyizele manje ziyobe yikhompyutha vele ney'ngane zangaphandle.
okuwukuthi uma ngabe izinto y'bheda la e-South Africa zona lezo y'ngane zangaphandle ziyobe zithi hey konje phela mina ubaba wami waseNigeria ehambe ze-Nigeria iy'ngane zethu ziyosala lona zingenalutho la. So bafowethu cha angifuni ukusikhipha kwi-topic nakani angizile futhi ngokulwa kodwa nje ngithi nje asivuleni amehlo ey'ntweni ey'njengalezo siqale siyibhekisise into ey'njengalezo singasabi ukuba patriotic singasabi ukuvula imilomo yethu silwise izinto ezibonisayo ukuthi ngoba ukusicolonizer kwakona lokho phela abelungu baqala kanje as much as